I swear on never Uncle Frank. Then my old Barbara, she's never now in a came shaman. Then join us today to name no way to our grandma. That is him, our Barbara, so I said, I know way. Then you pronounce generally when Mark never Raymond. Then Bridget, Noah, Uncle Deus. So, maybe you have a vision, there is some kind of issue. Presidential advisor, which is Julia Mukanachi, now we are watching the civil. Because of our time and our knowledge, Chairman of Shuzi, our district of Manisi, Mujeni, they will never watch it. Our time, that is the speaker at Tokas, my German, some of Victoria, not government. Our time, the moon has been part of the Zuku, we are politics in such age, they don't let them go to Okushendekyereza. Our abana bakangana Gw'Omugyenzi olenda kugamba no yakira umusengaro kuko olenda kugamba passa Okushendekyereza omubiri mazima mwebala kutola mukama yentera itenga akamwana nikusimba ntaano abonera kutukyati Okushendekyereza omubiri kandi tokutwala kironka yimwe okushiisha yatwakira nk'abaana nyuma yokwakira nk'omwana okashomera omuzire yatwabula ku kimwe ebintu batwabula Katino yaka akatwabula yatwabula ikintu twakiri makati kandi tukitambula nawe bakize hafi kwimuka kota akakatwabula kandi twatwara obuyonjo kora kunanisha tukachimpoka nk'abantu nk'abakamwana abatwari tumerere yakana so nyonjera zima naturally can say mwebale kwebera omwikulu mwebale na mwebonyesha babashiija mazima kuma okutwaza okumuzirabire natwalize kayinigulukyala mazima kageroti kandi okinabalize kumpamu akathabokunda habo kathabokunda hanga habo akathabokunda hanga bikintu cyangwa kitakakuremera mu makakawo kandi yego kochi bamujanjabira mu rukundo ebi mukikuri yakorera omuzeyi yamukorire nga wamubizi mwe muzeyi babajanja omukaka bamujanjabira mu rukundo amwibira mwene yabire namukorera ubwire kuri nyuma y'inamana mazima ngira murebera nomanya
urukundo aho bakorera na ibuka yake bose n'abana bo bari kumarira nasirenza mu bakana bamugera kandi bamugera mu rwego y'interesi bakati bati ukuzirunga rimo bagitweteye ukuzirunga rimo na kamhandi kuraruka na nabandi nitonotse hari tubira tubimanye tubakwasa ukimwe mukozere cyo mutanga mu gihe cyo kwera mwene cyangwa bakama twaserwa tukusima ngo twasere so nyongera no kusima bari bishobora murabona bari kwambara mara mura mura nitanga bakamwana twamushimikiriza na misa kuri mukama akunze gusenga mwebali mwonga abakamwana kandi mwebali n'okukwataho omukiiko Kabale teachers primary schools ayine n'abashaba mwemerere data for recognition mwebali munonga mweba baterere mu ngaro bana bababwire emitwaro anane etaano kandi yakoze sibwe Kabale teachers where are you you also stand up for recognition Kabale teachers Christ the King Teachers Association mwebali wakira umuzeri hamwe n'abafamili abinde obutumwa bwo kusasira amuryango wa n'umushinja bamweta muri John Bosco watwaraho message yawe aracyandika kandi harimo n'abindi babahasa abari ku wamureye bahasa y'ubutaka yawe bwawe bahasa mugumeze mu murego rero muzereza abantu batemu ubutumwa bwabo kanso muhanji sibona ndashaka nimuyemerera kwakire umunyakire rero kandi shabere abana nimwe mwije mugambe akwikurwana
ife abantu b'Omugyenzi twijana kusima mama tata abasire kutworora tukaha aho turi Sister Sophia Hello, Sister Randy. Then, Mapratio, Imachari, Mapratio, Mapat, Mapratio, Omugyenzi, Asimwatini, Mapratio Misho, Azo Raymond, Dennis, our school, Joe. Buruga, our sister Sophia, Okunimura Mwitu, niwe wa maturity. Bikwendera kusima, Joka family, sima maturity. Maturity mutero n'umugaro. Maturity atubereye uko bizire ngo yaje mu bitero bya mama. Bya mama natandika kurwara amazire emyaka almost 7 years atakwasa kwimuka ahari Gonkito kumutureba n'amareju tukiko mukatubuza amaturite byo kuki tumubuza tutegeki abwize mama icyo cyenda mu maturite agatubereye n'umusire umuka maturite atubereye n'umusire umuka nimuhera w'ubushirizi abweshonga no mufungo akareka akade abama ukana bayo ni kigambo rwanga wakabera umusindirani n'umusiri so muri cyo cyamugiremo imyaka mwenda akari mufanye atari mushije ikintu cy'umusaza akurisize n'iki itatuyana kusima niko kusima macho ntabwo kusima nonga niko kusima macho myaka mwenda mazire mama ya hasi macho ndiwe bati nyongera kusima n'umwe namisha Okushendekyereza mama witu abarugahare yonko yanjye ubundi basa kuba imyanzu abantu b'abagore kumanyandira retired captain Alesias Bungare Masiro Makabundi kugira mazire yakari nda biramukaga tari mufadire kandi mu amujya so cyo kuri amacheti nyoka hiyo myself msima mmoja nenda kuzunguka nachi haiko azalamu sema chizaba ni lechukia takoka kama chikuma isabire ya mama ngari na shashi
okwaza mama witu mzee nashasha akabiri na wasana mwisho okaba okubirebeye okumuteganisa asanukiye umuryango wangu so mama wenzi chamwine machireti tata tumwine nashasha baruna banje tureberere machireti na tata okumama alina tureberera kana bari akurebera muziki yine n'icyo kugamba kanshembere no kusima omushawo ubase kubera na mama omubiri okukyoganya mama olwosti myezi nk'ebiri eshatu omushawo bakora abonona ijanga chache kuretu niwale nakirura mama namuhindura nakora ki okwaza kishintu ky'omuzaano kamara y'ebiro bibiri nikirura mama nyangwa nakireti abakora obulemezi obumakireka turemu kumara emyaka egyo yona omushawo kagana tondabasa kukerwa mama namureba kyonka akozere omulimo gw'amaani kitarasi awa omushawo nikwebaza mwene omutima ogwo mukama nibali kwongera ebingi takutwara obugiire nisima obona barugahare veterans bagenzi banje abekibiina kyange rugambarara abarugambarara abokubera nabo n'abaturage abo muri mwereza omukono sekensi mwereza omukono abaterera abarugambarara kushembeza mukare emusinga okushaho endakiika nk'emwe kugira ngo witu ageresi akaba Bazirakye
my family and I have received with great sorrow the sad news of tragic loss of your dear wife, Mary. Mary has always been your side and given you solid support in your highly appreciated public leadership roles. Those roles among the many include you are distinguished educationists, have groomed many people who are now serving Uganda in many and different ways. You have been at the front line in the struggle to eliminate sectarian politics and to unite the people of Gw'Omugyenzi and Uganda. Your role in building the movement at its early and critical stages of development will always remember. Let me also pay special tribute to your dad as Gemma, who in Mr. Bazirakye's house about 40 years ago laid a foundation stone for the movement in Rushachi and Gw'Omugyenzi. May you also rest in eternal peace. Ruhakana Ndugu Rugunda, CCRDC Chairman LC5, Mayor Kabale Municipality, Kaka Matama, Mr. Peter Wagaba, Mr. David Twahirwa, and Edison Tuliahaga Political. Message y'umukuru mu cyakire ibindi y'abatafami. Kabale University staff akanda barakora atwiye makiri baraza kumurabizamo kuza mu family abafana bari miliyoni n'itwali 14 n'ikumi-5. Kabale University ari muri Minister for Recognition. Kabale University, thank you very much. I'm ready to support you. Kwesiga Caroline Katemba nawe yashasha na family Kodore Sanctuary 10 Muhanji Justice and Partners Advocates, thank you very much. Sanctuary 10 Gajyane family na nabasha bamwemerere abana bakaba abanyane baroisi Bazirakye munonga aba Gajyane, thank you very much. Sanctuary 10 twajibona turi cyaro ki ngabira family emitwaro 20 bari munonga Ubutobere Primary School Management emitwaro 15 Ampere Justice Karigeja emitwaro 10 Geses Uganda Limited emitwaro 50 Geses, thank you very much. Yemerera bakwakire Geses bo bari munonga urakira kwatira abantu bakabari bo bari munonga umwami Geses. Akamugisha Brazil family emitwaro 10 kandi na Njipo emitwaro 10 base barabanyabo munyikirize mwena Kodore zitunga kongana kuzishome twari turarara mugenu munyikirize ndaza kushomaho cyenche rero izindi abafane banacuma bazazishoma cyangwa rero sisi wa Central Division yemerera bakwakire ukija kurara batakubira iki turanga mwana wa mawe ni size nke yanje tukakwakira nakakurebe twaza kuza speech y'Okushendekyereza kandi abakayanaza kubonekesha umuro rero tuza speech y'Okushendekyereza. Chairman wa Parish Council akomu cha Parish kandi chairman wa Rand Board Rwanda District Omubiri Musime yemerera abantu bakwakire. Gw'Omugyenzi Kanshabe Omugurusi Royce Bazirakye wije kwatire ugambe ajimano
Sera Atoleko Monsignor Education, kwenda tujabeje education ikejo mu mikono ya missionaries ikitaka kilomo government ikatwara amashomero 14 nena yonkani jesini ya kesha wani akore jesini ya kesha kama Biblia inasema ngeni simaranga akekekona elia tei Gw'Omugyenzi okikirizo nsima omukyala wange Mary bamutawaho byonna bindukuba kumoni kongeraho akaba omukazi yaba omuzeire yaba omwegesa kwenda kwegesa n'abaana nabanjanire hari n'ibikisakirwe nikwirukira omukashara kange abaliwe yabona nawulire okujooza amagara gange goona kwiha 18 isobi yatunga first stroke 2007 nkanta kuza kizwaro kyange nawe okubandawe nkanta kagorora kizwaro gyona yabayuza jwara kanyanguko kikanagaho itomba abashinji kwesatunomasa kizwaro mukesana wakibona wati nagaho kufatwarumizi so usima bwo kutworora umubigufu niwe yamukozwe bwo kuri bari we yabenane n'ubyona fasitogo n'amagara gange n'amani dayakeneye niwe nafata yakitandaka z'umusitecho wenu niwe yamukozwe bwo kuri rero remezo nakiremu
nshima abazeyemu n'abanyabuzari bw'uko mutoye amara kugamba we bari kumugamba ho kururu nani ni musapoti nawe sewenye ngeno akazara umuka y'abatesi bwena kandi umutesi tatazara na wakari master akandi umwegezi akegera bicira ubwegezi watora cokera cokera roho ukwiriyo bicireye rero yabaruka Kabale agenda n'ikigera barakwegera amasa urebe education yakoye kugira abana ntibagizarisa bakora takazaroho niyo yagiye n'umwe ahabitsa abo kubanza Kabale district ngiko ndikushera kandi jera maraba basa ogena ngene mutabako kushobora niyo akagera bomba nizo kushera wa basa kwa makuru sima abana banje n'abanyabuzare abo yakoze atanu shahikireho ekire abana banjeho abo mweri yayobwire mwijana nyegumiza muna speech ushawu yayobwira kata haka hafukeya kata sentekeye mwishomero n'umwuka mwijana nyegumiza muna speech mwana murikaho nyongera sima abamurikireho n'abamushabiye umubiri umutubere mwebwena ubugumye abamurikireho n'ibindi abashomesa abasesendozi nk'uko umusinyora yagamba mwamureberaho umusinyora ampaha bwanamo n'abandi abo bona bamurikireho ukumureba ukumuha amasakara n'ibintu no kumutimisa muhanga abashinzwe binjira muri bareba yiswezo umushahara wo kutakarenga agasiringiga ukubwira zitari kurengiga ariko cyari kuyabona bava ukwezi bakatandikira siringi bitanu buri kwezi biraba kandi natubwinga kuba kasitani kwiga ninsima abantu biro byanjye n'abari kutobu yanjye ati ikenso okurwaza ikintu cyawe abiyindwara mbi akatunga stroke mu mwaka w'2005 ukwezi kw'ikumi kandi cyamvansi aha training kakata wa muntu kaya sisi pena tukazili anero usikuri tukatsikari hapo 2007 tukatsikari hapo cyamvansi siti dawanane anere urokakora nawe ndi chairman wa chairman and secretary wa chairman secretary wakagumiza munomuhereza ukaruka usimu ukumiza umuri bure baja izamuno usima
Education zatwa wena maturity niho babanze kwirwanya maturity atakamba basawe ayitwa brother wa kumena mufasa ubwayishama kandi yari headmaster naye tava muri maturity ya kumena sigarawe twahirwa umuntu mununzi akubera babura mama rero adereho munsi arabari Menu abantu bakabona imirimo n'abarebana babura akaguma ahari imbere abera amaze abera rero kumara iminsi avuze guhebero bimwe bino avuze guhebero bina kumara kwisi imyezi atakanya ari gusiba nawe akarara nawe akagira atari kumwindura ahubwo habereye ariko abera atari kumera atari kurya atari kumera atari kurya ariko mu mupira aha ikindi n'umupira byari bamutahari ahari oxygen apena tube mwebale no sima abashawu na staff abamarwariro gukora arwariro ushoboze ibirori byinshi abashaka bashoboza bagezaho akazisanzwe akatunga kuriringa aba twamutwara Kigonzi natwe ibiro bibiri I think for the Friday utwatamukize Kampala by Tuesday now preparing Sanja okuhirwe cyacu cyangiriye tukashanga yo Sister Sophia tukashanga yo Sister Sophia ari Sanja ushari secretary wa ari secretary wa ari so aho naho twagiruka ya Sanja inanga ibyo kumucebera byaburayo baturifaringa rubaga kwayikiriyo bagira ngo tutegereze kandi ntabwo kubareka kariho nayo ibyo byo siba bashaho abo barusanja sima n'abamedikasi ushobora kumenya beberere kunga complication ekuhereza uwa medikasi sima abasaserdoti abamubikireho ndi kutandikana Monsignor Liliane Father Fred Father Alexander Father Christopher Father Nazario there are so many where Sima abanyadini n'abimukumbi byona ababiri no mucyayira umuhamya abiri no gushoboza kuri sakramento mwebare n'umukozi niba mwena tukabukama nimbasima ukija kweterne izuba mukatwesha ikitimwa ekitwabona ekitakabonekaka we yakibona kiri kumanyana mwebarikwisha ekyokoze ekyona okutwisa kusimbula ekizoba twasimbule twakushendekyeza aho mpawo abengi nimuza kugarukira aha mwebare muno sokunabaganiriye ni teacher akegera StarTimes primary school Rushoroza yaendelea Mutanga secondary school
yaza kinyamasika for teacher training yamara 1957 yatandika kwegesa 1958 from that time akegesa Muyumbu yayegesa Kabale yayegesa Ruhara yayegesa Rushachi yayegesa Ruhara yayegesa Rushoroza boys yayegera Rushachi umunyo ya leadership akaba headmistress Muyumbu primary school ubwire tukutandika kwegesa. There were no mixed schools. There were girls' schools and boys' schools. You would either go to a girl to a boy to a boy. There were no mixed schools in the Kabale. So she was a head teacher of the girls' primary school in Muyumbu. Akaba politician. Abantu aho bendera yayagara bakora mistake. Leadership ya late Honorable Bias Rwemurana akajwekera Erigale kwena kanone kanawita as she was a female counselor. Kanone Kawaida was a male counselor at the municipality level of Perusico. So she's a veteran. Sima Ekeresia umukeresia nawe akawungerereza umubigonde by'ubwerereza by'ekeresia namukakurajya umucara twayakore hano umucara twayakoriya hamwe na mbere Bazirakye nibo batangiye Catholic Women Association mu parisho. Sima bataka umubataka n'abakana akora nabo akaba ari treasurer w'ikigina cya Transfer ecy'abataka barushaje kiri mu bajeni n'abari yaba treasurer ya pastor ndwara yarwara no kunabagabira ndakarwara kw'ikundi bibiri mushaje kuba yanga babureka bari baretere kibuge sente kiricyo kikuze kuko yararinde kimwe bashaka kubona za government mwe society abeyinemo amazina menshi bari kumweta amazina menshi n'ikomoka kumweta amazina menshi abo tubiri tumweta kamwega mwegesa Misi Muchara Nyawo Muka Grandma Muka Chairman Ben Mama Aunt Aboni mama nikachama zina Muka Chairman Omubiri
ari mukama umurejo w'umurista yoho ari mukama sime umugurusi tumuterere ingabo z'amani munonga wibarire umugurusi kuberaho umushahara wawe kandi ukamusherekeza mu kidinisa baba bamanyisize ngo kanso dani bitwenda nawe yaba nitwaha se wemerera bakwakire dani bitwenda aho bari kuba nitwe Directors na chaka ndichiru Madam Skora you are most welcome kubali kubane itwe Kabale Catholic Teachers Association mtwali 15 yani twakibona urugende ira tukwatanise group mtwali 13 Kabale Municipality PWD United as one nabo mtwali 10 twakibona Missionary Sister of Mary Mother of the Church mtwali 16 ne 15 mwebali munonga let Bali Pumira and Anatolia family mtwali 10 kwa Chibona Butobere Primary School message yanyu na nachumbire kokana bagira mu abana baryana n'abashaba mwemerere mwebali munonga abana ba Butobere Primary School mwebale Catholic Men Apostolate Christ the King emitwaro chinana Catholic Women Apostolate Christ the King 1 million emwe mwebali munonga kwa Chibona Honorable Andrew aja baryaya ngayo Kabale Municipality message yawe mtwali 10 nayo twakibona emitwaro 20 kugowa member wa parliament we bali munonga nayo twakibona ngero basebona banyabo zidaba wahandi kuzihandikeje ndaza kurara nazisho ngero basebona banyabo umutwe abaturyaha Aliyebira tunitwibira tutejeka kandi ngero nanye mukama kanyi mugisha kuko musasara doti kushanja mumenda heza mu by'umuringo ngero bimwenda bikora mu kwamateka garaje mwenu naza kushaba member wa parliament wa Kabale Municipality uyihanwe uyanjure ba members ba parliament nangwana bachama ne sifa ivano hari orange room lero kora amale uraza kushaba right honorable speaker ati hechimuri y'abarato hechimuri umwimuzi ajaru aho rwazo rwa government twabana batatu honorable Andrew aja baryayanga kamushabe uyije lero niwe ubyamye ko korogo muri mwe bari kuno Zuku
Kabale kila wanawachura kanda mizingani kandi kumorasha kutigura kanda also when kugangana nawe so yona kibarasi mukunda wetu bikajenwa waterera mukitambo cya misa hamwe n'abasaserdoti bona n'abashumisa na kwaya bagenzi banje baba parliament hamwe n'abemeza abandi abija kuba itwaha Angolowes hamwe na Lechika data na mama n'abantu mwena abija kutuzikiraho mukama na bakunda Jeromani na Mnyekwe mukurike mukamawike ubuhanga koreka papa umuhanga akatuhereza bishop gusa ibiro bishaka kujya kubandi nimba kandi garuke tusimbe mukama abo kugira ngo agerereze Mulisa witu Right Reverend Bishop Kalesi ya Bazirakye munonga kandi nzira namani kandi namami Uncle Luis ndena kulisaho okushasha kwitu ka family kandi family yawe yanze Daudi Banzirana hamwe na mama wetu Teddy Roba and May akaba arobire mulingwa wenu kama ya shabia mfusi ndaje kine chatarabiri kama ya tuisha abana weka ya mzee Daudi ninjira tena tuwasafari hano urukoka kama sherehe mkuki abana abazee baba kama tena mkutu ambuka mtisha ogogwe so aisi usinje asi nakora mu national water kandi nawe wabinamizaro mu bini ne antasi Tinahoza Dennis Ugogwe na Koromo Hansard ni editor wa Hansard ya Parliament kandi tinahoza izwaye Tabasturias uchari Kabale urichika ogwe we araba chero go kufarika Omura musi oka Kabale handi Kabale yorosha tuwanyare sebobiti ngawezi wanara bakukerobazi alichekuru wana kutwala kuchika tuine hawashi ae owembagasi ugogwe niwe registrar wa Court of Appeal Kampala kandi na mukirawo witu agri ugogwe nakora we head wariko umugeni board ndagira twese mu family kandi rebe baroya omwe bali bashukubana bataze baroya bafika baroya mukara abitaza na mama wangu mushitana western kineho abaruka bitoma kwija kuzikira tata na mama tata yakachiko ka District Service Commission ya Bitoro so kanda barakutaka kandi bara kuzemirimo tebintu byogiremo tindenda kure za District Service Commission yonda sina mnoga kandi ndire tata wange kumuteka bo kugira ngo arajyane y'abara kuzemirimo kaya cyatashware kaya bashuma monka abageza bitoro
kakati byawe so chairman within our district Gw'Omugyenzi kutamirika abakini babitazi bajyaha kandi karitunga ubucyamarika kazanaho na express football club kandi ijana vice chairman Omubiri Onesmus Kigabo kandi mutanda n'oyakuzi niwe speaker alirarate esikutaka kwasa siku mwenu wakwatira harufu speaker witu wa Mitoma district mukama wanje anyone deputy hati speaker ndechakine esimusi speaker wali kuija tabu speaker na n'abanyabazari bitu bafere na n'abandi mwenda tata ya shabiri ngwecho chikore shana kwanza ndicho mwana wetu kuna sababu kuna abana ba tata ya kwimuka mwami Bruce Baraba ona yobo hati obona Bruce atakabara jamutibarabanya umuziro wa igamire wa okanyana wotetu baratumanya dini Isaiah kanyamahane ubwo mukuru witu hamwe na center abantu baturaka abazire banje abandi Tabakaro na mama Flavia Binachiza Kanajizi speaker wa Kabale kandi mwebale umupero bwa speaker aha cyamanyisa ngo umamhi nanye kunakizire mkono mwabiri ndaza kumukwasa cyama iraka hakiri mu murasa kudonda mbere na ba MP barandonda ukamaza atarandonda ntabwo so ukaba MP bayo mwabare kutereza ba MP barungi kandi speech ya mama omwana sobe tukita karabanya mwenu arufu umuramwe ne kesho niyo mutu nabo umugambo yabira ko mushuma w'umusitora bigamba byarakora nari yabira cyo munyaki so mukita bigambo rabira kunigana kabitira ubone cyo wahora ho cyura umusiga mu musikira kongo muntu yakoze kebi and mary yakoze kandi akagaragaza mu ngaro zo mu very steadfast kakuruzi kinecho loletaga kweyongera kongera kureka ndagira speeches twaha za sitara kwata wito shimye kwata harifu wanje baryanga kocha baryanga barakita na biryanga barafu biryanga byo kushekerera na rubyara barangambaho bino best kandi bino ngana ecyakabiri kusima ankolus habwa service to the nation na rwandisiriza mwebare kunonga habwa ikigabana bato abadani kuri ho mutegeki kuri yo bwagare mama niwarakira baratugambira aratereza byo bwiro bwa mini bakareba bakazi babiri barafa bari murani y'umuntu kokati ba dokta baratuga mu monyo ni mubi obwiro bakabara babakirira y'umuntu hati baratuga mu monyo so kongane basima abantu bakigeze abantu
abantu ba Kabale abo kamera nkingi ya Bazirakye kandi mukatuhereza akaguru kingi mnoga ko bwa LC1 ubugwi kandi n'ubwa LC2 n'uburebwe n'ubw'abacyaro habo bahati turenga amisha mingi kandi okutukwasa kuhereza abantu kankoruisi okusima na antimeri kuhereza isitinisa nokora mutwarwanisa ubworo bw'omumaka ubworo bw'omumaka nicyo kintu tukuza kutekaho omumaka kandi imwe bakigeze mwine n'omugisha muhango minisita orakurakira ori ibicyagi byo kurwanisa ubworo omumaka n'umwana wari wenda n'emisasisi ekikuru mu muteka heshara tutaza kubatakora ki turamuyamba twaprotektinga kureba ngo wena gavana deputy gavana rugaha minisita w'esente ararugaha oracyari na parliament babaragahe esente n'urukiga byo mu diaspora ararugaha so mwishaka kintu twakoze tukarwana then wakora bishobe chief justice wihanga ararugaha mujyego nare mutera hii dero twari makurete tunguko muri kigezi arecho kwebaza kureka no kurama kwatanisa na bebebezi bagenzi bani ara mukigezi magisa hine bice ndabanyamuke kintu cyo rukundo rwa Bunyoni na mahoro n'ayo bakire president Koronchi kandi ubucyane contract ubwe really araburabura okay the country is reviewing the government to amouya heza contract jerezo tishu ashaka kandi chimuntu sente nakarira una 10 atakaje kutakura bara ni sente kasikia sente takarira una 10 African government ba HRS service ba rodore African government baga kuyera kueleza role monsignor ya tarone hoda contractor yes so tarara biro mitendero ya government bakakana nabandi nga AZAM wenu ushawa baba kueleza kasete omwe tora bitahama so bakatueleza contractor atarebaza kunkabanga kuga headquarters za Bijan yagira ngo ngweturi so ngena ebire tugarukire mu banka twaja mu bushije wa matrire mukatembe nyabona ngoga nanu kuchondoza bogo ukakuri mu banka no wanira kinyenyi mu banka tiba akuru mu Uganda abakuri so tuzakura ngoro rukundo harwakabi nichimwana nagambire president kandi meeting nawe namjati abantu bakabara bakanyoka kuvekera na kambe mshura kama wanurura kabatanga yotakaje ngira mama rakunda kwera bisimbiza social media mutanga ayo kabatanga na baroba umuntu kubi so tuzakura ngwecho cyaraje ebyasigara kora bwino umuntu mukuru kogo akozereke ebirungi ekikuru osima kandi itungekika kirenda kusima akoze abo kureberaje umukikuru ndagire bindi ndaza kujya mbiganira n'ekika bakwerizo ngo mwebaze biza kwikahomuka tuza kubiganira homuka kabikika ibyasigara monsignor webaretebe kustamu cha misa Gw'Omugyenzi mukama amuhereze ikiruhuko cye Bantu neka bashame kilesike cha zamani sigara za koga kuko abantu barakeze bakugambaga niwe umuntu uragiye mu ntebe y'amani utareba umushari kompost di arakamutuka mutwe arashebe
kandi ikindi kinarero kumanisa chairman C5 witwa Kabale Omubiri DStv speaker kamuta no executive kugira ngo bire bitakuba bikwiseje chairman wa kutere ngaro zamani mu rero ziko nawe strategy aramanya kutokubara birundi Condolence message from St. Maria College rushoroza emitwaro 20 y'abajije ryaha arugendera twatanise group bayambisa ba family miliyoni emwe n'emitwaro 30 mu baterere mu ngabo abana b'umugenzi n'isikumeze mwasha batwazibona kandi nabangira na David na family misara 25 nazo twazibona kamugisha Brazil misi 5 Meya Sentaro misisi washaba nazo twazibona Muzeyi Kubasire na family Muzeyi Kubasire rabaga abana bamujekera ati Muzeyi Kubasire bashiruka ile maraza no kukura tutanga misi 10 twazibona akataji ka St. Michael misi 5 abaga mwana imemisa 10 twazibona basibona abanyaboza misa ni nyingi muri Kazarame abafamili baramanya gushoma hamwe n'abarenda kuzishoma baraza kuzishoma muzaze bereza Condolence message kuruga wa ini uri kumisiriza memba wa parliament wa Kabale Condolence message yawe twajibona bo barenyabo nimwe mu rwanda nyose tuziriganise bitindisa umukama yabajwekera mukama waje cyamane C5 Condolence message yawe twajibona kandi nubo tagambaro isi yakugambaho je speech yawe yaba we bareseho message yawe twajibona mugeni mufika na bwana mukuru umurimo w'umwamumpire na kumara ikitigisa kigarukiro wahinga naje ukaba barinde n'abakora barugayo mugarukeje Kayasa utwerero mushara izobushabira Omubiri Gw'Omugyenzi twese nitendera rero ico kirawe iza ubasha kumurabire exit doors n'igashini keso obaju rero kwije uko kutahamu tururekere Omubiri Gw'Omugyenzi n'abasisordoti bashendekeze Omubiri Gw'Omugyenzi ukika ahamutoka kabashabe kwemerere Omubiri rero abagiza Omubyenzi icyo kubanza nibahisamo okushaka kuguha Bishop Right Reverend Kalisto Baramera erisoba ririho umukoro Kampala kandi turakwasanya na university yitu liyari oka na shasha neka kandi nawe ayimubwiye ko kwisha kurebeka icya kabiri no turi mu busasi konka inyenda kubayisaho amashemererwa omwakogo dayosisi yitu ekujaguza emyaka kanga itandikire ku kiterero mugaro konka kandi hinjiremo umugisha w'ubutano twatunga bishopu omusya utorerwe nacyo mu kiterero mugaro kandi
okushenera Kristo Kakushendekyereza maandisho y'amagakona omubiri gwa mugenzi witu twaza kuziika agarukye okuzora kuri omu rugo rw'abahikire n'abarikwera kandi omutima gwe ogukundire kuguma hamwe n'abarikwera Ruhanga amucwera urubanza n'imbabazi okufa kwa Yesu kumucungure asasirwa amabanja g'embirye agarukanira Ruhanga atatije ahekirwa amayira omulisa omulungi atore hamwe n'omugabe w'ebibonero atyo ahika okushemererwa kw'obutwire hamwe n'abahikire eki twakishaba nitwawufire Kristo Mukama witu. Tetito w'iguru Bahikire